पादे अहिले मोबाइल के गरे तिमीले लडो सबै लडो यसले पादेर मेरो भिडियो खराब गरिदिइसक्यो कस्तो रहेछ के त आइरहेको थियो खासमा होइन हालिदिने म जस्तो भएको त्यस्तै हालिदिने हो मलाई त्यो मान्छे ल्याउन आइदिनु कि बरु बोक्न आइदिन्छु है मेरे यात्रियों मेरे दर्शकों आप सबको मेरा स्वागत है मर्दैन त नि देखो गाइज आप लोग देख सकते हैं हम इधर पार्टी कर रहा है पार्टी में ऐसा खाना पड़ता है ये देखो दिख रहा है ना अच्छे से देखो गिर गया ये हमारा पार्टी और ये रही मैं इसको यहाँ पर हमारा पार्टी ख़त्म हो गया ख़त्म नहीं ये ख़त्म हो गया इसलिए हम अभी बैठ रहा है और इसके साथ मस्ती कर रहा है उठो जल्दी उठो 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 सुबह हो गए उठो 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 ओ जी उठो ना जी काम भएन आइडिया मास्टरले के लिएर आयो थाहा छैन मलाई ए यसको मुख काट्नु पर्ने रहेछ के मिल्दैन अहिले एकछिनपछि हेर है अब नहीं चलेगा ओ बड़ी स्मार्ट ओ ज़्यादा उम्र स्मार्ट नहीं होना चाहिए हाथ से खुरखुरु भर लेना चाहिए है ना हम तो आराम से करेंगे इधर बैठ जाओ हमारे मोबाइल इधर मत बैठो तुम्हारा काम नहीं है इधर हम बंद कर रहा है तुम्हें अभी थोड़ी देर के लिए भएन हो त्यो पैसा मैले काट्छु खोइ हैसा खोइ दे त हैसा देन हैसा अच्छा म अघि यहीँ बसिरहेको र चिसो हुँदो रहेछ त देखो गाइस हम क्या करेंगे और मोबाइल बाङ्गो भाभा जस्तो लाग्यो मलाई पेट्रोलको रहेछ टाउको दुख्यो के दुखोस् टाउको कोई बात नहीं एक प्याकेटले नि पुग्यो छैन हैन हाँ एक प्याकेटले नि पुग्यो छैन लायो नझर्ने रहेछ नि त नि त्यही त भने त नझर्ने एक प्याकेटलाई नि पुगे छैन हो कि हुन्छ हुन्छ बरु यस्तो यस्तो गर्न त मिल्छ नि लास्टै पेट्रोल गर्न आयो त्यो अघिको टुक्रो खै फाल्दियो कुन यो त्यतै फाल्छ हेर हो उनी ठाउँतिर ये पोजीशन में बैठना जरूरी है हाँ मत कर अब एउटालाई त पुगेको छैन एउटालाई नै पुगेन के कति रहेछ काले भन् त 60-65 भोट दाब्रा मजिम भाई गेट की थी हां वनी नहीं यो माल है
Korsan sih itu bilang enggak. Borsam sembarda Pak. Iya menangkan turun lamba. Itu bagian apa? Ih, Sar. sar. Ini. Tuh sabar gini lagi lagi. Hadi ne kadar orada kim hatta. चार अर्जेन्ट मैले बोली 60 orada kim. बाछामा आधा जी गयो 6 8 10 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 40 ओइ तैँले पादिस थाहा छैन मलाई पादे अहिले मोबाइल के गरे तिम्रो लडो सबै लडो यसले पादेर मेरो भिडियो खराब गरिदिइसक्यो कस्तो रहेछ के त आइरहेको थियो खासमा होइन हालिदिने म जस्तो भएको त्यस्तो हालिदिने बिगारिदियो यसले मेरो म हुँदै बस्न जान्छु नजाने कुरो त्यो त आफैले काटेर फालेको त्यो बोतल बनाएर थाहा छैन डाइरेक्ट 120 गर्छन् लौ अब तपाईँको पालो गर्नु न 120 गर्दा चाहिँ आउँछन् 60 बुट्दा चाहिँ हो कान्छे काटेर क्या हो त्यो मैले डबल 40 वटा हो कि 29 वटा गनेको केडसम्म मिल्दैन न तल गनायो नुनको चाहिँ गाली गर्नु त्यो बास्ना आइरह बरु के त समझ भयो यही जाता है नीचे लगी वहाँ ये मनांगा गार दब के तोड़ शेंग बता ठीक है मत गार डोरीले तान्नलाई भने आऊ ओ
आफै अलिक पुग्न पुग्ने ओके बेला बेलामा त कस्तो राम्रो काम पनि पाउँछ है अब कहिले दिनभरि मरी बोक्नु पर्छ अहिले यसलाई यति गरे दिनभरि बसी गरेको कामले भोलि पछि फेरि दिनभरि बोक्यो गर्नु होस् कि जानु आफू लिएर आउनु म यहाँ बस खेल्दै गर्छु म बस्यो भने यो चाँडो आउँछ कहाँ मलाई त्यो मान्छे ल्याउन आउँदैन कि बर बोक्न आइदिन्छु है मैले बरु हालिदिन्छु यसरी है मेरो मोबाइल लड्लै त्यो दुईजना मिलेर कति 3 चोटि भयो होइन अब यताले माटो ओसारे अब 4 चोटिको पालीमा ल पर्फेक्ट सबजना मिलेर एक बोरा ल्याउनु पर्ने रहेछ अघि नै यति धेरै बोकिसक्यो पुगेन अझै बेलुका हुन लागिसक्यो कति बजी पनि घडी हेरेन मैले आजको मेरो घडीमा ब्याट्री सकेर पनि हात खाली हो गया माटो त सक्यो टिक्लो बिरो थाङ्गिलो बोक्ने लाङैला लाङाइला सम्मान हेर लेसु लाङाइ पहिला फुइना लादो बानी सुद बा सुरी थान्सी त मना चुरी जा थान्दो बा सु बरी मार बोर्दो बा इधर आ जाओ मैंने मोबाइल उधर देखो और इधर देखो खत्म हो गया नेक्स्ट के भाउजू पर्छ आफै त्यसको लागि अरु चाहिँ राख्दिनुस् भन्नु बाबालाई 140 440 माथि लगेर राख्दिनु मान्छे लान्छ नि यो पनि कुन चाहिँ 100